Crna Gora oplakuje sve ukupljenje rada. Sa manastina je cenzura pred biljardom narod čeka da se radi ono što je i kako je Njegoša reka. Barcerović prvi priđe, te poljubi knjazu ruku. Čestita mu kako treba i prenese oporuku. Kako usade? Ne slažu se Crnogorci, braća rada toga. U to kolo vrstiše i Stevana Andrinoga. Školova se po svinjetu, lijep bješe kao vila. Svaka zemlja u Evropi sa njim bi se ponosila. Sin Andrije senatora i jednoga vojskovođe, bojao se knjaz Danile na prijesto da ne dođe. Svaka zadovoljstva, ubaci više jerte. Ali povrh svega toga, on je popa našo kuma.